da govorimo u dva navrata, da prvo ću govoriti malo o katalonskoj poeziji, a kasnije ću malo o Carlesu, doista jer zaslužuje, tu nam je gost i doista njegov... Katalonsku poeziju sam upoznao slučajno pred više od 50 godina, jer kao povjesničar umjetnosti bio sam u Raveni na jednom kongresu i dobio knjigu katalonske poezije na više jezika, naravno Testa Afronte, i vidio sam da su Katalonci imali prvi prijevod Divine komedije još u 15. stoljeću. Kolega mi je dao Divinu komediju na katalonski, ja sam vidio da je mogu dosta dobro razumjeti i to me silno privuklo. Taj jezik nisam nikad učio i nisam ga i dalje naučio, nego sam se služio, naravno, iz početka prijevodima drugih, a kasnije sam dovoljno ušao da mogu prevoditi. To je privukla me apsolutno kako bi rekao, univerzalizam toga jezika. Činjenica da je to prvi romanski jezik koji je dobio legitimitet na dvoru kralja su pisani tekstovi, a Ramon Llull je prvi filozofski tekstovi u Europi su pisani na katalonskom, dakle na vulgarnom jeziku, dakle ne na latinskom. Dakle, ta rani pedigre jezika mene kao relativno italofila, čovjeka koji voli talijansku kulturu, čini mi se beskrajno važno proširiti moj interes preko Mediterana. To je, dakle, taj osobni afinitet. Druge, veličina te katalonske književnosti, njezine srednjovjekovne auzija sa Marka Jordi de Saint-Jordija, zatim Martorellja i tako dalje, vidio sam da su uz Don Quixota zapravo silno važna komponenta evropske kulture. A suvremena poezija 20. stoljeća, tražio sam afinitete, sličnosti sa hrvatskom poezijom. Šta je njima tim, kako bi mjesto imao Tinujević ili Antun Branko Šimić, ili kako bi izgledao da je u Hrvatskoj Papaseit ili Foč. To me silno zanimalo i te usporedbe, naravno, kao čovjeka s male kulture, čovjeka kulture maloga jezika hrvatskoga, naravno da me drugi mali jezik sa svojom drugom veličinom, romanskom, privukao silno. Volio sam ta pjesa. Oduvijek Miroa i Gaudija, svi danas vole i poznaju. Tako da je, mislim, ta katalonska, i Picasso ima lijepu komponentu katalonštine. Meni je govorio njegov biograf da je uvijek na katalonskom s njime razgovarao, da nikad nije zaboravio svoje barcelonsko, rekao bi se, formativno razdoblje. Digresija završena. Dakle, jedna uvjetno rečeno malobrojna kultura velike snage me privukla i suvremenike. Neke sam upoznao, neki su dolazili u Zagreb 1992. 1993. Prije nego sam upoznao Carlesa, ja sam bio u prvoj hrvatskoj delegaciji sa Fabrijom, sa još nekoliko ljudi, sa Marunom. Ja sam dobio ovu knjižicu, tada nisam poznao Carlesa. U toj knjizi je Carles radio za olimpijadu, barcelonsku, svi to znamo, gledali smo, slušali smo, bili smo fascinirani, jel? I pristupom i otvorenjem i pjevanjem Cabalje i Fredija Merkurija, Barcelona nam je odjekjivala. Tamo je sagrađena crkvica, bolje reći kapelica, ili bolje reći molitveni prostor za sve religije. U duhu Abrahama, monoteističke religije, i židovi, i kršćani, i muslimani ga uvažavaju. Dakle, rađena je arhitektonski u obliku ribe, mediteranskog prostora, a onda je Carles napisao, kako bi se to reklo, simfoniju uz glazbu, da četiri glasa, Marije s mora, Marije Eulalije, Montserrat, dakle, katalonski toponimi, a evropske reference predstavljaju kontinente. Svaki kontinent izražava svoju muku, evropsku muku je izražavala Eulalija. I tu pjesmu Eulaliji ja sam već odmah preveo, jer je bio spomenuto na kraju. Evropa je tad bila 1991. 1992. u ratu. A rat je bio na Hrvatskoj, Vukovar je tad bio simboličan, Eulalija završava sa Vukovarom. Prirodno da me silno zainteresiralo, da sam to prenio i preveo i od počinje moje poznanstvo sa poezijom Tornera prije nego sam upoznao Carlesa, kojeg sam vidio kasnije naravno u Dubrovniku na kongresu o Carlesu. Kasnije, a sada malo poezije katalonske.